Айналдырам әлемді топтай, ісімді көріп әңгімелерің тоқтай. Мен бүтінеге қайтпаймын ұтпай, уақытымды ешқашанда бос құртпаймын. Қорқыныш жоқтай, осылам алдында доғайып қалам. Мен әлі біздің тарихта қалам. Мен биіктен бәріне осы жерден салам. You gotta do. You know way back if you true. If you fall, get back up, bro. Kick that ball, hit that score, bro. You know what you gotta do. You know way back if you true. If you fall, get back up, bro. Ақтық мәре, соңғы күн, бір ай бойы әрбір қаланы араладық. 2 ай бойы біздер жігіттерді жаттықтырдық. Соның нәтижесін дәл осы алаңда көрсететін болады. Ең үздік, ең мықты дәл осы алаңда анықталады. Қалай анықталады ол? Мен саған қалай түсіндірсем екен, Альмира, мал базарға барғансың ба? Жоқ. Мал базарға барады да, малды таңдар кезде айтасың ғой, мына жердің шабысы еті қалай екен, шабысы қалай екен, жүйрік пе екен, жақсы неғылам екен. Сондай сияқты ғой, контраттағы жігіттердің жақсы ойнаған, мықты ойнаған. Үздік кәдімгі шабуылшыларды өздері таңдап береді. Болды, мен түсіндім. Негізі біздің жігіттердің онда барлығын таңдап алады. Өйткені біздің жігіттердің жалпы шабыстары өте күшті ғой, біліп тұрмын мен. Жігіттерімізге сәттілік, жеңіс тілейміз. Ал мына сөзді дәл осы жерде айту керек болып тұр. Супер бол. Ең үздігі бол. Ассалаумағалейкум достар, міне біз Астанаға келдік, ауа райы тамаша болып жатыр, және де бізде кішігірім события болып қалды. Владтың мамасы Владқа білдірмей келді, енді Владтың көңіл күйін бірге білейік. Кеттік. Қалайсың, Влад? Мамаң келгеніне қуаныштысың ба? Я өте қуаныштымын, бірақ неожиданно болды мен, потому что соғатын кезде что-то мамам келесің ба? Жоқ деп жатыр, билеттер жоқ, таба алмай жатырмын, бірдеңе. Мен шығатын кезде қарап отырмын, мама прям мен алдымда тұр. Өте қуаныштым. Көңіл күйің дұрыс па? Иә. Вы играете за себя, за своих родных, за родителей, за братьев, за сестер, за своих друзей. Вы играете. Завтра вас будут смотреть многие страны мира. Завтра вы должны сыграть на своих самых лучших качествах. Мы все одна обойма. Мы все вместе. Астана арена алаңы сізге таныс шығар. Әрине. Қандай ойындар есіңізде? Ордабасы сапында, Жетісу сапында. Тамаша арена. Жігіттерге не айтасыз? Сәттілік енді соңғы ойын қалды, өздерін көрсету керек. Альмираны сағынасыз ба, мені сағынасыз ба? Альмираны сен не қойым саған? Өшіріңдер мынау, болды. Сегодня без права на ошибку в обороне. Все, что плохое, оставляем за полем. Все, что хорошее, вспоминаем, делаем. Вы это можете. Мы все хорошие футболисты. Верьте в себя. Верьте все, самое главное, что у вас все получится. Сыграйте душой и сердцем, ребят. Естуіміз бойынша KG лигасының командасы өте мықты ойыншылардан құралған дейді. Қалай құрылды KG лигасының құрамасы? Қандай ойыншылар бар, айта кетсеңіз? Наша команда собрана из 12 команд, участников нашей лиги. Мы взяли по 1-2 футболиста из каждого футбольного клуба, участников нашей лиги. И тренерский штаб у нас собран из клубов тех, кто участвует у нас. Конечно, очень интересный матч нас ждет. Очень интересные два проекта. Два проекта сливаются в одно. И, надеюсь, хороший футбол покажем
покажут ребята, потому что ребята, как и Супербола, так и QG лиги, очень долго готовились к этому и, надеюсь, победить сильнейший. Ayналдырам әлемді топтай Ісімді көріп әңгімелерің тоқтай Мен бүтінеге қайтпаймын ұтпай Уақытымды ешқашанда бос құртпаймын Қорқыныш жоқтай Озғылам алдында доғайып қалам Мен әлі біздің тарихта қалам Мен биіктен бәріне осы жерден салам. Да вы что, блядь, что не видите? Куда вы все, Аман? Вы все назад. Мы должны вперед все время работать. Есть, самолюбие. Да выпрыгивай, блядь, с таким ростом, как ты выпрыгнул, блядь, вбил его, блядь, туда, по колено, блядь, в землю. Слушай, ну ребята показывают красивую игру, играя против профессионалов в юношеском спорте. И это круто на самом деле. Это то чудо, которое мы наблюдаем сейчас. жоқтың үстінде сырғанай бірде бір қате жоқ түсімде ол қалай осылай қозғалыста 24/7 күнмен ай біз мында анда қасында команда ұтылмай сенің полыңның жақсында істеймін фильм аяққа топ түсті жағдайың қиын өзіңнің мақсатыңа ұшып келеді құйын сау бол көріскенше дейін. You gotta go. Y'all know way back if y'all true. If y'all fall, get back up, bro. Kick that ball, hit that score, bro. You know what you gotta do. Y'all know way back if y'all true. If y'all fall, get back up, bro. Kick that ball, hit that score, bro. Рад, что проект свершился. Вот. Рад, что, в общем-то, он закончился, пусть не на положительных эмоциях, но он закончился, и польза от него огромная. Я считаю, что 2 месяца, которые ребята провели, для них это большой, огромный опыт. Уклон на молодых показывает то, что им тяжело прогрессировать без опытных ребят рядом. Вот. Но будем делать выводы, это нормально, это спорт, мы тоже чему-то учимся. Для нас результат, счет игры никогда не стоял во главе угла. Несмотря на счет, я уверен, что у нас будет конкретный результат с просмотрами, с подписаниями. И так как и после первого сезона, после второго сезона у нас будут профессиональные контракты. Вы сегодня уже победители. Многие из вас и даже не мечтали сыграть на главной арене страны, сыграть при болельщиках. Вы уже сыграли, вы уже победители. Не останавливайтесь на достигнутом. Я уверен, что многие из вас сейчас думают о тех возможностях, которые вы упустили. Это отличает людей успешных от людей неуспешных. Успешные люди не боятся ошибаться и умеют переступать через свои сложные периоды. Поверьте, я сам в этой ситуации нахожусь постоянно. Умейте не сдаваться и умейте каждый раз одевать свою самую красивую рубашку, свою форму и продолжать делать свою работу. Тот, кто не сдается, тот всегда побеждает, правда. Ну или умирает. Но это тоже очень по-своему победа. Ұлттық құрама деңгейіндегі командамен жарысқа шығу бұл да өз үлкен жетістік. Сонымен сіздерге тілейтін тек қана жолдарда сәттілік болсын. Пацаны, не переживайте. Мы реально вами гордимся сегодня. И вы реально звезды. Осымен ақтық бәрі аяқталды.
келесі кездескенше қош аман сау болыңыздар.